ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na Kiyovu Sport. Musanze nayo inganya na Bugesera, naho Marine itsinda Rutsiro ibitego 2-0 ihita ifata n'umwanya wa mbere by'agateganyo. Ni umukino wa mbere, ni umukino wo ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda muri shampiyona 2025-2026 yakinwe kuri wa gatandatu ku isaha ya saa 9. Umukino ruhanzwe amaso na benshi ndetse akaba ari umukino wabereye mu karere ka Huye kuri stade Kamena, aho ikipe ya Mukura Victory Sport yakiriye ikipe ya Kiyovu Sport bahuje kuba ramwe mu makipe ya mbere yarakuze mu Rwanda afite n'ibigwi. Uyu mukino ariko warangiye amakipe agabanye amanota angana, birangira ubusa ku busa. Mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane, Musanze yari yakiriye Bugesera FC, aho uyu mukino warangiye amakipe yombi anganye igitego kuri kimwe kuri kimwe. Bugesera niyo yafunguye amazamu, hakaba ku minota 86 igitego cya Byishimo Valwa, ariko ku minota 90 n'iminota 4 y'inyongera Sande Inimasti wa Musanze aracyishyura. Naho mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda, Marine nayo yari yakiriye Rutsiro inayitsinda ibitego 2-0. Ibitego bya Nizeyimana Mubaraka ku minota 76 ndetse na Tikumana Fabio ku minota 97. Ubwo Marine yahise ifata umwanya wa mbere by'agateganyo n'amanota 6, ayikurikirwa na Police FC nayo ifite amanota 6. Amakipe ari ku murongo utukura ni AS Muhanga iri ku mwanya wa 15, naho Rutsiro nayo ikabiri ku mwanya wa 16. Shampiyona izakomeza ku cyumweru. Shampiyona yakomeje kuri iki cyumweru nanone, ubwo Gasogi yanganyaga ibitego 2-2 na Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium. Amagaju nayo yakiraga Gicumbi, naho Polisi nayo yakinaga na Muhanga. Isaha ya saa 12 n'igice ubu ngubu ndi kubasomera inkuru zirimo zirakina. Mukura rero yanganyije ikibuga gusa.